tunjum video a chuan bodybuilder kan ti mai heng mi sekle chakmel tak tak taksamoi tak tak nei thenkhatte SEKNA THURUK an SEKNA PHENA an man ro man chin tlang puile side effects te chung mang chin bodybuilder thenkhatte tom na rap thak tak tak te clear ho na kan nei dona amasa in he video hi bodybuilding le bodybuilder to soi chat na suisel na emo nual swat na turlam ni lovin a shelaute aware nan mai chawa buat sayani ti khamilo shat saksham donya anabolic steroid atoi zonga steroid kan ti mai hi mishing siam chop damdoi ni in khwanu duan ang taka kan taksa in hormone shang asiam chwa konga pui tu ani a fitness khovel abik takin bodybuilding le richoi weightlifting lama hian a hluar hle a aman pon mangna savia wani hedam doi chi khat steroids hi ana tho dan langsar ber chu mishingin chawlu tuklawa na atho thei hun chung pot sein ti rol tha asiam ma ema thau pai tu chatak ni in mishing ati phura chakna na satak ape thei bok hengani awang hian infiami te chuan an performance ti chakle zual nan le an taksati chak zual nan an mangna sahle a mandan tlanglon bera chuan a chiu lu ani a oral form e chi te po omin cream le gel anga mantur hial te po om bokani kinga chunga kan soitak ang khian thatna shang nei ma se thil reng a chuan side a le b om chin ang hian steroids po hian taksa side effects chalo tak tak le poi tak tak anei ve thei bok a side effects lian ber pakhat chu mi palamtan mi pachi ati tlem theya chithla theilo hiala po mi siam thein chin theina chance po hi asang chave vo hle a 90% lain steroid khoite hian chin theina chance an nei ani hi thil poi tak le thil hluar tak po ani renga pasek ban bulian le torot mel tak tak te zinga po hian he dam doi khoite hi chuan chithla theilo na fanei theilo na chance an nei sang hle a chingpha po an tam viau bok mizo te zinga po soilung lung nuam ni lo ma se aruka an hming mera soitu sia po kan om nual nge yang ani nge po hian atirlama steroid an man dore mote hian a side effects nei lamte hi lo sia ningat sila chuan fanei theilo phana khopa sek chu an thangbi kherin arin omlo US Brown University athok Dr. Mosman chuan BBC ashildanin atlang puin heng mi pa steroids khoiten an steroids man chan ber nia an soi hi chu sek len le hlaum takalan an du wang te le mei chelam hip an du wang te hi ani tlang puya amoi po amoi nangiange ma se an shiat lo chu an ma ni le an ma ni anin ti chezo kani achan chu mi pa minti mi pa ber tu chinung an nei thei chin lo ani ati hei chau hi ni lo mi palam mai ba ka mei chelam tan po thinei konga nasatakin kan taksa ati buai theile zela thinei mu mal lo na tele thi hul top te po athlen theini in mithiam te chuan an soimau mai heng ba ka hian lung kalle thindat na te thlen thein depression te tharum tho chak na tele mood in thak thut te po ala thlen thei cheu bok cholesterol level le blood pressure ati sang theya heng ba ka hian damdoi man sora piang om chin ngolveina hial po he steroid hian athlen thei bok heng zong pialama hian steroid hian samte po ati tlakol theya a zong chu nilem lo ma se mi chen khat sam mul tana sa te tan phei chuan he dam doi hian mul nei lo mul mam til telin min siam thei don ti na ani engpo ni se a side effects lam chu ti khan lo du tok donila tuna chuan bodybuilder te zinga steroid khoiwanga thita te zinga tlema zong te hi tarlang vele te ang kumsang ni som paruk kum chokmalam khan ni som pasari chungin Pakistan ram chunga bodybuilder pali lai seklian zet te chu natlok na nei mi alovin an thi top maya an thi chan chu steroids an man na satlutuk wang vek alani zui Hamayun Khuram le Hamid Ali te phei hi chu South Asian Bodybuilding Championship SABC a medal la te ve an lani zuya hemi te pahni thi nu hian wrestler Riswan le Maklot Haider ten an dot veli ani Pakistan media ten an tarlan dan chuan Dubai le Iran lama changin Pakistan ram chunga hian dan lovin
heng taksa siam na damdoi sang te hi laklu chin an ni a chen phei chu a thi hun pel to te an la ni fur zui he thil thlenga wang hian khati hun laia Pakistan Bodybuilding Federation PBBF an president Sheikh Farooq Iqbal chuan sarkar nen chang kopin ram chunga gym zong te registration chu cancel vek ani anga atharin uluk takin registration chu ti chatle vek ani ang chung gym registration ti chale tur te chuan dan phal lo dam doi te hi an kol to tur ani lawa lo mang lian omani chuan an laka na taka action lak zui ani pokang ti in thu chwa ro rum tak an lo siam pha to ngi ani gym nei tu le bodybuilder ni bok Lex Darni kumsom ni pasre upa po hian adam doi man lai steroids chu amang zo to sia du aleya hante vel turin lockdown ani awangin ma ala hlei thei silawa doctor ne na ol sam taka alei thei na na cho turin le lei phal na zia sak turin angena ma se a hlo cham le boxi abeidong tingena shilo chuan online lama dan phalawa zuar tu te hne na chuan aleita a hetia athil cha donga anhan engchiu chu reipo rial lovin thok lama har satna ane zuya damdoi ina kalpui ni in akar ni na chuan athi zui tamai ni Lex Darni hi South Africa lama om chin ani a nikum January vela chang khan UK lama hian ain beng bel zuya UK a chuan steroids te hi duwa leive mai thei ani lo wangin internet lama cha ta khania aboral nuwa police te na inandap na hian taksa siam na damdoi sang ba ka inchiu na man ruwa chanem tok tak doctor choni mi asilo te chu an hu chuak che ubokani gym siama bodybuilder le personal trainer ani ma hi chuan motocross lama tuipui hle a ma se angonga ti na tawangin ati zom thei talova gym lama hian an sorbing zuita ni om takani tin taksa siam nan arukin damdoi a khoi chin ti hi achung te lam chuan an shat pui lem lo ni in an soibok Navid Jamil Khan kumsom ni pathuma upa Ashraf compound Mumbai khosa po hi bodybuilding competition thane khopue nei tura chuan telve ngei tumin nasatakin an bot seya chuti lai mek chuan Thenkhatte chu akhwa aron sik tangot mai akhosik chuan re mai zai arel thelo wangin damdo in lama an kalpuya chuta doctor te chuan hepatitis B avei thu an lo nem ngeta heti lai hian khana taksa hi a eng vekto a apuma eng ma pai thei tolova achuap lampo afel lo hle ti sha takin a tho cha thei lo bok atopa phe chuan ICU wa da lu nge angai tur thule a thin thlak angai nge tur thu an soi zui boka ma se anu rei vak lawa chuan a thi zui ta tho mai aboral nu hian anu Reshma Khan chuan afa padam doi khoi chin chu soi chuakin steroid dam doi chu online atanga cha in chumi mang chuan regular taka ain chiu chin thu a soi chuakani Reshma vek chuan kumlama lanau pangjok taksa soi zoi le bodybuilding lama tuite chu heng dam doi la taklaka hian in thiar film cheu tura cha in afa pathi na awang chuan lauti chin te pon ngei pha vek ngei se adu tak zet thu a soibok Navid Jamil Khan gym kalna body garage nei tu Jahir Shaikh chuan Navid kha mi chatak le thokrim takani a ma se steroids alo khoi chin ti kan shemi alo keini chuan hetiang man ruwa taksa laklu hi kan support ngai lova kan hne na local po tu ma kan ko mu ngai lo ti in khana steroids khoi chana hian mo phurna nei lo thu soin akut asilve bok Mr. California po lo ni to chin rich piana po hian kumsom ni pasare upa ni lai changa taksa siam nan steroids hi regular taka khoi chin ani thu alo soi to a aman swal velo thu le chatak le dik taka aman thu te ataksa ti chiat nan aman velo thu ba ka samte po la nei vek thu te rang le bul pakhat ma anei lo thu te chu alo soi to a Adam chunga a khoi reng tur thu te nen lama soi chuakin damreina na thil poimo tak ani jok thu chu inti shefu le inti mangthiam takin alo soi chiam to a professional bodybuilder ni itumani phei chuan ti nge angai du thlan tur dangi nei lo alo ti hial chin ma se August ni sari kumsang ni som pasria chuan a in
Clearwater, Florida asam an me saklain ni khoshilovin atlutut mai paramedics te biak thuai ni in an ni chuan an run boi soma heti level po hian athok chu amumal lo viau to ti chuan kar ni zet ni khoshilova a om nuwa kumsomli paruko pani in aboral zuita ani alung le athin hi mi papui tling pa ngai lung le thin ain alet ni zetin aritani ama ne nai tu te chuan atak sapeng te kha an lian zel don ani ti chu ama po khan a shisa a hi steroids man na satluat tuk side effects pakhat chu ani a ma si ani kha chuan a hlau tlat lo ani ti inan soya tin ama na soi steroids in ama effect anei velo ati chu thudik tok lo ani ti soin thokla ma po har satna ane nge thule luak chuak le lu hai te po ane na sachin thu an soi mau mai bok chuwangin bodybuilder lar le takchanal tak rich piana thok le khata hetia asob rup tak mai chan hi steroids man na chatlua tuk wang ni in mitam tak chuan an ngaya adik ni ei po rin om aboral nuwa a inan dapna chuan testosterone mi pa hormone siam chop bodol som ni lai an mu chuak bukani ole engpo ni se ton chumatan chuan heti chin hi nileri mai se video dang nga inom le bengwar thlak tak nen kanin hule thuai donya tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule